nalazimo trenutno na sejanju kukuruza i ovo je moj otac, sejač iz traktora sa sejalicu od komšiju Milovana, pošto naša sejalica glavi ne može da sejači. Evo vidite kako je lepo to gore, priroda čista, vidite ako ne znate kako se sejači, ne treba više kao pred imate 2 krave ili 2 vola ili 2 konja da upregnete jaram, nego sejačte. Evo gore ima zova, ucvetala, on je mnogo lepo jesen. Ovo sam ja kad sam bio mlađi snimao sam društvom film sa Noć povratak koji nisam na YouTube stavio. Ovdje odmah rijeka, ovdje Sava sa ta njegova vodenica, neka Kobajagi, njegova vodenica i evo duva jak neki vetar, a ovdje je taj čuveni kukuruz kroz koji smo mi bežali u filmu. Razlog zbog koga taj film ne možete naći na YouTube, samo na RuTube možete, zato što prethodni kanal nam je obrisan i onda posle nismo ni stavljali. Imao je oko 10.000 pregleda, 11 i tako. Evo sad idemo kroz kukuruze, a moj otac samo nek sejači, posle ja se penjem još malo na sejalicu, tamo je vodenica bila, neću da idem tamo sada tražim, nije vreme i prilika. Evo tamo kad mi se otac vrati, ja se penjem na sejalicu, sejačemo kukuruz, a telefon sa kojim snimam ovaj video je Sony Xperia M2, klasični telefon koji sva sreća snima 1080 rezoluciju, što je ekstra ako želite snimati ovako kratke reportažice. Imao sam S4, također imam i iPhone 4S, ali zbog problema koje je S4 dobio, odnosno na ekranu, onda taj telefon ne mogu da koristim, moram zamijeniti ceo displej, mnogo će mi to izaći. A vidite kako je lepa priroda, lepa reka. Evo vidite kako se ovdje sejači kukuruz. Ako negdje zrno ispadne, onda mora da se zaspe nogama. I malo ćemo beli kukuruz da ubacimo. Malo otac to meša. Ali sad ćemo to da ispravimo tu grešku. Vidite kako ide sporo traktor, kako sporo sejači. I evo gore se nalaze naši čuveni repetitori. Ovo brdo zove se Kik, ako niste znali. I mnogo je ekstra ovo brdo. Lepo je ovako za uživanciju, šetnju. Evo sad moj otac ide. Sada ćemo se popeti na sejalicu, da vidite vi kako funkcioniše ova stari sejač, koji je mnogo bolji. Kako je ovo dobro? Gledam, čuti. Vidite, prate da li ide sebe, vidite levo, vidite desno. Evo vidim se. Stabilizacija je baš dobra na ovom sejaču. Evo ga komšija osme, sejačimo. Sad silazimo s traktora da nas se pogazi kad krene. Evo vidite kakva je lijepa reka, vidite kako je to prijatno
Ovaj vlog ide na moj YouTube kanal TM Balkans, odnosno gledate nas na tom kanalu. Evo vidite zova, kako lepo miriše, sva je ucvatila, treba da se bere za sok, odnosno sirup i za čaj. Vidite kako ovo radi. To čak 300.000 godina star. Vidite kakva je to stabilizacija moćna. Gledajte vi ovo. Ovako možete snimate filmove. Ovdje ja ću rekao konja, vi ovdje imate lepo stojite, imate stabilizaciju. Samo vam treba gimbal. Evo vidite kako ide seme. Uskoro bacimo beli kukuruz, odnosno seme zrno, koji je reproduktivan, može da se sadi do godine, a ovi ne mogu. Ovo su verovatno GMO ili upola GMO. Moramo se boriti protiv tih iluminata koji žele da nam zatruju zemljište, ali šta vredi? Mom ocu ne možete objasniti. Ne vredi. Kako lepo ide mehanizam, kako je to simpatično. Sad on ide u rikverc. Sad on okreće traktor. Sad ide opet u rikverc. Vidite, ovdje je rijeka svašta čuda pravi. Ovdje daj Bože kad padne velika kiša kod 2014. Celu njivu potop. Ali srećom, šta je? Bijeli kuruz. Ajde, bijeli kuruz. Dosta je to. Ali da izručiš šta je, sav, kako ćeš? A što si dospo onda malo prije? Drži ovdje. Ostavite ovo tu na prirodno traktor gasi. Beli je nasut. Šta se ostavio? Peliru? Eto je. Sada beli se sejači. Sej. Dobro. Gleda da li ispada kuruz. Dobro. Sada sejačemo beli kukuruz koji ispada. Ide. Vidite kako ide. Vidite ljudi kako ide. Morate gledati samo da dole ide. Mi na ovoj sejalci nemamo za veštačko đubrivo one koševe, pošto neće ova župčanik da radi kako treba. Pa mora poslije nakladno ručno se đubri što otežava nam posao, ali ne vredi kad imamo nov sejač koji neće da radi kako treba, koji glavi i onda boje ovako. Evo, neka naša. Evo vidite ljudi, ide sada beli kukuruz, to je organski, nije genetski ili polugenetski inženjering,
Znači, kada on rodi, dogodne opet taj tli pokomite, posejete i on rađa. A ovo crveno ne može. A mi već 30 godina sejemo ovaj kukuruz. Ja ne znam kako je narod tako lakoveran da vole je satani. Ja ne znam, ali sad to je prirost mnogo manje od belog kukuruza. Ali više proteina, tako da isto ispade. Samo nisu vam puni čadaci. Ali dobro. To bi bilo to, ljudi, poslije ćemo se opet uključiti. Nema nikakvih, nema tu nema. Zar ima euro? Onaj moj kurac, ne znam, mislim to ovo. Ali ti će on Zoran, ali nije ja, nije. Meni se ne sviđa. A evo imaš ovog, Kogoš šumove. ja sad snasuo. Sad je gotovo. Ajde, u Boga. Ne moraš mnogo, Zorane, nemoj mnogo dol nabijati. Evo, idi tako pravo, koga jedi. Čekaj da on poberi, da tu je bedni. Isto, ajde. Ne mogu dol od toga, Zorane. Vidi se tu. Ide. Ovo je tolo moj. Sad je iza. A, Pesak. bez konta. Vidim nešto. Nije za glavu. Čekaj, pa ti stavim sad. Nije zaglavio. Uzde da vidim. Ali moraš kad Bogo disko ide. Vidi se odavde čak. Gimbal.